شا صالون كذا تقرنا نصاب كقطع عرب كرو ده مريض الرابر صادق قربا كالك دولانيك من دوا فاقور استيرا وتي هر زمان ده سلطان مندور وتي ادي هر جب سلطان مندور از ملا عارف زمرد بيجن از ملا عارفم من ملتي نكرية از ملمة فقط ملتي نكرية يعني الوظيفة الجامعة وملتي من نقرت البرات من الدنيا ديار بكر و أسمى ديريشنا ديريش قندك القبلة بسم الله بري سر بسم الله والدورة قندي قلبان هنا كيس استوريا زنجين استوريا قند استندن Erdistan'ın doğru çar günde vegeran ser stevri. Yani em diriş yine. Diriş böyle ser bismi bu. O elbir hatme dünyayı 1980'de elbir hatme dünyayı ömrüme medrese Kürdistan'ı da böyle. Ne bu mekteba seratayı tane ikhwan. fakat medrese Kürdistan'ı yok üniversitene yani. Yani hatta runek bile Kürda وولاد بالي كردها تبز مدرسة قدر كت والتمام مدرسة كردستان از قريامة مخندية حتى شو سوري سيدا مال مستوى هليلية هليلية سوري بلكي وديتيه ودستا سليبا دستا بسمل ودورا أحمدية قند يستوري مالا الشيخ حامد صالح جلبان مخندية اللي حزارو ناسد وبينجو دجاده مال مستوى عربتي أبو سوري هات اوی دیوانا جگرخون آنی بود سیدای جگرخون دیوانا وی آنی بود بری اوی مل دیاربکر مدگو قیام مالباتا من شخوب ترکی نظام بود ناوی نانجی نظام بود دیوابی من ناوی نانجی نظام بود به ترکی نظام مکا کلیتی هیتونه تگو قیش خود دنیا اوی والی و قایم مقامی ما و مدری ما و مکتبی ما تبیب ترکی بن وشخو امجی کردن وهابو فقط بشيم شو مدرسة ملا مصطفى عربتي رحمه الله التقمين كم تناش كفر مازن بوجمه مستربو وهذا خد سلامتي بديكين أبي ديوانا سيدا يجرخون عني بو دوي ديوانا ده شعر كردي ولا باريجي هبون شخون شعر كردي بلكي وقال لك بيستيل هر دري جوي ما الناس كركو وق أفا ملتك أنا فا منترك تركي دخوينا منترك شايك بيجا هالكشيمة شو مزوري هردو رغم من بنديراس سيدا جيرخون بيجا الشعرة هالكشيمة شو مزوري هردو رغم من بنديراس تيقول دي الشيا ريا رزاوة دو اوكن بكثرة تيدكن ونك داري بعيبة اوكال دوري انا بنديرازانا يعني جوان ببنديراس من دي بيرك تيجي توري كرد بردا تي بلست من دي بيرك جور بتي كرد بردا بلستي تمام أفياش بوما بوكا درسكي وك شوقكي الله الله دمك أم نتركن أم كردن ولا السلبي وجد صار يكون المدرسة أم قريان هناك ولا ملي ولا باريس يهبون وأوانجي تبي الريشاني مدى قال الشيخ سعيد دكرن قال قاضي محمد دكرن تفهم كيف وبوي نبى زمان ده أبي أم قريان وحقيقة فيدا ما جيت وما قال لك إنسان شارج كرن يجد ويد أو كذا فكر بس ما يخون ده جاي برتا صات ديار بكر شو ماله من ديار بكر جابوا أم الجند بونجي ديار بكر بونجي شو ممكن والبازير المهم ده بينجي وحيشتاده موسى عنتر هذا ديار بكر بينجي وحيشتاده موسى عنتر الاسطنبولي مازن بوبو ومدري ديجا يردي بو وتمام خندوان تركيا كردستاني تمام دكتور مهندس اوقات ماموسته تبر باوي مازن بون توازير قوتن آبي
موسى عنتر جي أوكو مدني جسارة ويهبو مدني جسارة كوي أوكبو خبر ذا بيتر ولا كواتا ديار بكر بري امتن حب السيدابون ملابون اكش قندا هاتون مدرسة هاتون ملبس خورة ناب خدا ما كردي تذكر بري موسى عنتر كوات ما نري درو دورة مفربون شو اوقاتاش برونا كبيرة تبمول دورة موصل دورة متواجه بيان يعني زنك هوالي ما يهجا هبون مثلا حسيبك ديركي حسيب عزت الجير دير من حسيبك البر اكو محاسبة مديرية زراعية دوناتمي بو وحاج عبد الله يقول فيها بو اوجي زيركار بو خديه دكانا زيرا بو اوجي بالي جنب بهرس ما كردتي بلدري سوري دهاتن بوي ما خدات خلك شو سوري دهاتن مر بلدريات تانين تزاني سوري وقتي كونفرنس ليبيا جبو كردا امكانه باشه بونه كرد لو مال ور جرسمت بيد ولات باريزي ده يجوجي انتقالي فردكر شيستو بينجا سعيد إلشي وهناك باري خوي قهرمان اوان بارتيا ديمقراطا كردستان شكر مثلا ده ايجاد بينجي وحيسات سنه بينجي نها وقتا كمال مصطفى بينجي وحيستا 16 اكتوبر ده 16 اكمي جسويتا بغاريا دوي تاريخي ده برياوي بينجي وحيستا ده انقلاب عبد الكريم قاسم تشيبو قرالية قلبان عبد الكريم قاسم 14 تموزي رضا 14 تموزي عبد الكريم قاسم انقلاب شكر قرال فيصل وباشبقى نوري سعيد وبرنس عبد الله اوان كشتن ويشاغي اوي عبد الكريم قاسم جنرال كي عرب ابو جبو خو ملتي خو دربة شكر لبالي فايدة أول كوجيا ملتي كرت أو حادثة بو أو حادثة برمين بو جبو ملتي كرت ستاتيقو كي خراكر أو ستاتيقو يا كو بغداد باقتي شيو بولستر من درس أو بغداد أو إيراني و باكستاني باكستان تدا باكستان على قوي كردات تنو باكستان جبو كو بنغلاديش دبن نافلة بيو جبو بي اشتراكي في خام باكتيري او كيرا كربو في باكتاني بغداد باكتي كوجير دقوتن تمام كر عبد الكريم قاسم دربت شكر 14 تموزي مقالة كيف كر مقول شكر غواد تشتك تيبو وملا مستوى السربي هاتا عراقي ملا مستوى بلد شو مصيبة جمال عبد الناصر وهنا بلقى نشكر رسم هنا دركتنا وجوي دري هات عراقي جاب برياوي ملتي كبخورة برو سيدا سروق كبخورة برو 514 انسان ومشى دو دريش كو بشتي مهابات كو خرابو وغيره عراقي وغيره شو سويتا اواناجي بجميع اجا برزه دوبون لور زوج يبون شنو دارو كي وان تشيبون تب بجميع كيد بوغادا اسطنبول هاتن شون وسويش قناه بفترين هات البغدادي يعني اوكي كرفضه بس غيره اذا قرب ملا مصطفى يبيك مزن دامه قرب ملا مصطفى هات شوف اجا يازده ايلولي بس يازده ايلولي دست فكرش ملت فكر تمامية دقتا ويجاوري مثلا وقتاكم ملا مصطفى هات عملي دوان ابو مفتش عمومي تركيا مفتش عمومي الكردستاني كوكريا اوي دغزتكي دا تقميكم يا وطن غزتسي ويا يلي قنبو دغزتكي دا قو تهليكة شانلاري ملا مصطفى تيارا تهليكة شانلاري قو ملا مصطفى برزاني قلدي عراقا كرداري شن قو تركيا شن قو تهليكة شانلاري در ملا مصطفى قلمش اوني دوان اجا دزيس ياديه كي دزيبو ديزيه كي چند روزا دوام کرد 15-20 روزا دوام کرد حتى دوی تاریخی دن که غزته کم دهاتن دیاربکر دروزک ده غزته ندهاتن تو نبود سرو بلکی ایجاره غزته من دستان دخوند و ملا محمد امین بوز آستانه و انا سویده یازاره که مزنه کردیه اوجی مفتیه هینی بو
اما غزته مكتوب 10 قرصه من غزته 5 قرصه من كاغذ سبيل غزته خوان من دنويستان من اللي تقول هاني مفتسي محمد امين بوضاطان ومن هالرجال غزته شان دوش روزه كي من هري عكس مجموعتي دكت امتين توق الزابي اسمه تونني عكس مجموعتي رسمي ملا مصطفى رسمي جنرالي سرق قطاوي ودكت ويازي دنويسنا يعني ملت كرد هاتنا ملا مصطفى هذا زيادة پیش بچو خودی تا دامزاننا پارتیه سعید وقتا که سعید چه پارتی دامزان شد تو 50 بیشتر تطوانی بوم دولت سوشری بوم میگویم ملتی نکرد که دولت سوشری بوم مستای ماکینا تعمیرجی تمام کرد تطوانی بوم رو که جامعه که دوست مبهات تطوان گوله سعید آفی گوته ملا عارف کیسی مینه برای دیار بکر اینه گو عاجل فلان وقتی وره وقتا تلفن جیتو نبود 65 اجمام گو بله زبیم دیار بکر ما در پادر روشونه اساتم سعید آفی گوله گو مپارتی دامزران این گو پیروز بس سر خیره به رحمتی سعید دوریش سعدو و عمر توران و شاکر حفظ دمر و پنج هم و شربنی هیچ پنجن پارتی داد مزینن دوره با رحمتی فایق بوجاق دکن دبین فایق بوجاق مروه که اوقات حقوقیه و آقای دولمنده جی به سروک پارتی زیتر مزن به دوی تاریخ ده کسی ندام بکا پارتیه که کردستانی چیکر تو نبو پارتی کردستانی تو نبو یعنی سعیدی چی بوی اسما خو داد چیکرن حتی سعیدی چی الباهنه که رونق بیه کرده اوقات موقات از بیجه هنک جید ترسن دبی اما از با مقال نکه یوجد بیجه والله پنج حب حمال دیار بکری بگن مذهبی پارتیه چیکم مبیا مشهوره بگوتنی تو چیکر بو اساس گومه پارتی دامزان یم گو پیروز به سر خیره به و مدرس خبات آخو کر دوی تزکا کوی چاق چکرمون تزکای کردی بو تزکه ده ماده که موقت دانیم geçici ماده دوگو که وی پارتیانه ده زمان مساعد gerekli kongre خود çeke o yönetim آخو تسلیحات آخو به kongre tespit bike çünkü وقتا parti kurucuyat çekir dameza doğa به قرار dameza doğa ev çekin sarık koya tayin kırın ayı sayıcı tayin kırın sayıcı بعد فارق بوجا کر اوی جی خو فرارات کرده که بینه که شد سگ مزنه مهر سروک پارتی کی به و مهر بیجه کرم که توار زیتر خدمتی بکی وظیفه من از سعید ایچی دا کمان آوندی بوم مرکز پارتی ده بوم ای کدل بر خدمت کرد پیشی سعید ایچی جیجی بوم سروک پارتی هم اوقات علی دینلر بود جزیری بود فقط دی سال دیاربکر قرار مهم دهاتن کردن دی سال دیاربکر قرار دا لستانبول حادثه کی چیبانا کردستان حادثه چیبان توی شر ملمس شر چوراشم ملمس شر الوی دوام کرد لستانبول hizmet persin Hakkari hizmet persin kat çiçeği Kurdistan'ı yani Diyarbakır tüm merkezi diye ki 680 68 dosyası dün böyle sosyalite dünya bizim 68 dosya ya o ayrı var. Yani Parti Demokrat Kurdistan 68 dosya üyeye. Sizde hep insan hatın girtin. Said Elçi rahmetli, Devlet Saado, Şakir hep Özdemir, hep merkez kurucu parti bu. O Melenezire bu Kızıltepe, o Melevmani radyocu Şemsiye Terzi, sizde insan. 68'de heyva ocağıydı. Heyva yekiydi. Van girtin, Liverpool, ezi veçak min çavim deşi, alan kred xaste devum. Rozdaki, ezi dey derke tam xaste ki, valla ya sabram nerik sayfa ki kağıt xaste, bize Diyarbakır'da 13 tane bölücü yakalandı. Esatım Diyarbakır, esatım Cumhurkine bana falan kas, esum hapsi, esum devlet Saado nani müşkul. چون الحبسي جا ويتاغي قدري سياسية هبو كوام دشون تقوم درنا باكي حبسة دياربكر ما تقوم درنا باكي سياسية والله قارديان مارديان قمتكي خود قلت نقول كلام كبيرن
جیوان اوده که کلک اودا مدیر بو قاطع دیا بو پر بو و خلق پر دهاتن خلق زیده خدمت کردواره 13 کس بون نرین کلورنا بر رابون وان سوقی انطالیا کردن انطالیا دوساسی جهت بیشن چون انطالیا او دکتر شمان دیه یکی تونجری اوجی yedek subaybiye de 59 lira ketiye gözaltı. 59 lira. Vakti Demokrat Parti'ye bu ha. 59 lira ketiye gözaltı. Evliyle tabi Said Elçi'yle vurbiye tabi Musa Anter Said Elçi tabi. Tabi Lisparta doktora evku doktor Şivan Said Kırmızı Toprak. Antalya'cı dosya Kurdistan eli urtediytin. Said Elçi Şivan şandı bu Kurdistan'ı. Lüvederi bu. Bu ihtiyar doktora hiye. Şivan jî lüvede doktori kir. Hatta epey hizmet kırvuz nekhoşara gunda hespedgeriya. Dura Şivan ka bira Kaprisiye xoy şahsi bu. حرص خویا شخصی بود جبو سعید کچو وداره که سعید شهید کرد سعید روزا حفظه گلانه هفته و یک حفظه گلانه هفته و یک رو الله ده بو رو یکشم المالایی بوم ایواره دو شب سه شب برای امزان بو هر از چومجم گو از هرم ایشه مخرابیه گو مکتوبه من درنو و جواب ناین mektup derine zahu derine başvan şu an cevabı nade lüvede morali ve xarabu bu azerme Kurdistan'ı roza hüvde gulane Diyarbakır derket şu o lüvede derbası Suriye kirne jal Suriye lüvede haftek demine emar takminkin dora ama nezi daviya meha Gulane'ye derbası be der vidben Iraqi Halil Qore'ye bu Halil Qore'ye ki Ömeri bu Evci Lehli'li bu, Malavili bu, devlem cotkari insan admedi ve bunun cotkari kir. Khayli Kore, go vallahi min bixu pika baxu mübire ber avi mi derbasi Kurdistan ekiliye. Tamam davi hükümetçi tahqiqat kir. Tamam kir. O derevir iyice beri adam taarruza bu naba hükümete Irak'ı ve Bazani'de geçiş vesikası ve adam taarruzu bejin. Yani evya kağıdıdan bu ek derbatın her ne Bamele Mustafa, Musli. İşte o yüzden naba şorasa Mele Mustafa o Irak'ı khara bu adam taarruz nezda. Yana ev Said Elçi her Musli jubile bir rast ravli nazahu isku. O mecbur minnet tezahu dera lezni haberine evko doktor Şivanu habari xutin Gülmaz dükün o dükün demek ay merne makarre xo. Ne makar danawan, cidanawan, doktori dükün. Tamam ki o bir makal ve hafte ki dana evke o David bin Duhab dosya Türkane. Ev Said o Muhammed Begi. Ju peşmergar bin nobeta van bugün Duhab dosya Türkane maanine. Tamam ki ما حساب كر زيك حزيناني وحتى بينجي حزيناني ده بشهيد بيه ده حفتي ودجاله zaten وقتها امتون اول سوزلي محكمة بوبون وجزاي وانجي دابون وان ام دي ساتون تحقيقاتي امتار كسبون امتون اوكي ده حفتي وددو هيبا دوزده Hafte yüzü heyva doğuda da emçun seri heyva doğuda bu derbasi Kürdistan'ı bun. O emçun beri emçun zaho. emçun Sropi vedatir ber hudud وحسته gundaki Sropi kimlik mimlik hasbe gulurdani ve em derbasun emçun zaho emçun ba asad khoşevi ve çam لجنه پارتی لبا دوره بردانی ہے دوره ترافیک بگه یا ترافیک اوکی دوره ترافیک لجنه تمام کلا کا دوره بردانی بود چون آن داشته بونه خانی دکان امچون با احساس وار
ما قوام هاتنا أمهر نجور ما يشغل القصري ومن القصر وكيشون مكتب السياسي اللي توب بو دكتور محمود عثمان وككدريس وحبيب كريم ومكتب السياسي أوبون تفهم كير سلوك شو باشقاني مكتب سلوك الجيوخية ما بوان أو كل حتى روزكي أم القصري الدفيري عرب قطعي كشخو ما برب ككدريس را خبر دا ولدوي او تشو ككدري اك مسعودات ما بيرجي صعوبات كيكر وما هو ناري اول دبيري من ناري لانترو ركيات سر بيشمرجان ده ناري كك مسعود جو اولا جو كك لقمان وايها بو قسمت بيرو موي شهيد يجي تبي داوي شهيد بو او اما نفر قالم سروق زيارت او زيارت بكن وما قلتوا ام سروق زيارت بكن برادن ام بر مكتب السياسة بيلم با مكرن قلت سروق ايشف حاضر بن ونهرن زيارت يا سروق روزا حيشتي اكتوبري حيشتي اكمي هيوا دوزده و صالح هفتوك ددو وما بره اودا سروق صالونك بتشوش كم كتني تشايجي جلوره وفيالي جودان وفيالي جودان مليت شافهم كتن ودا كي دودريجه سروق قلتا كي او نوك بان قلتا ماجي قلتا كي سبك ابيك بتشك بمليون الورون اشتي والله من وي مزناتيا خوش يجبر ميوان الرادو تفهم كر او جبيوي سبيلي خنجرا ويشتر دريوين تفهم كر سروق من وامرونستن إذا أودت تجنه مثلا قمطان باش قمطان أبو أوكو باش رشيد سندي قمطان بو قمطان باش قمطان بو علي خليل رسمي بيه نابان رسمه ده وانا قمطان بو قال قمطان يتجاوب أودت تجاوب قال لك أبو ها وقتها همشون حزني حاج والدكتور حزني حاج اللي وربو أو يجي هاتبوزو وسروك كيش نبود سروق زيادة كه روزا كي راندا ويدان ما قلتم راح حزني حاضر يجيبون رهره ويداري او جيب مراتبو تمام كر ولا قمتان اودا تجابون ويشا قصة دولار قصة دلغة راديو الدنيا يقوداري ذكرن هناك تزلي وانا بون وان عسكري بيشمركا وهناك جيبون راديو قصة دلغة الدنيا يقوداري ذكرن مثلا مجلسة مسيت قرار قلت يا امريكا تشكي خبرات قلتن ورابور ذكرن سروكرا تمام كر يعني بما قال لك انسان ابو دودي ده والامر نستن سروك سري وديبو يك sorumlu Partiya Demokrat Süleymanî Keleka Serok Milli Rastî. Ve Seyda'yı koyuyor imşaniyete da evcil Keleka ve ezil Keleka Seyda. Tamam kır. O millet çepeci de havaleme bu. De havaleme evcil Keleka Serok bun. O Hüsnü Hazır Viyali bu. O edici komutan bun ev bun. Peşame sefa bun. Her çeşit cigare Avrupa, Amerika ve Lüküstü mezgare ve nekhsi ayvel. Cigare ve حتى امشى بيقولون سيسبي حزني حاجه زمرقو سيدا قوملتن نري قلت ترونسي وحتى ترابي توار ري سروق نري ام قلت شكر خذ ربي شرفا مزق ويطلع جارك دائم يك ساعه تكي مقول جارك دائما سروق ياخذ تيستم سروق خلقي دبينم من جارك سروق ياخذ ساعه تكي الزيري من الماضي الكبنر تمام كده اذا سروق او سورميه سليمانيه ويدا خبردان متو خبردان نکیل حضور سروق. جوله گو سروق تو امکان خود ندبینی گوله جان از بیمید خوینم دوی آیده گوله گو دو کتاب هنه گو دو کتابخانه مدتونن کیمن گو من مصری جی دای پرساندن لبغداد جی پیدا نبونه هواری من الکیله کاوی ملی چپه گو سروق امر بکه مل ترکیه بنرم بکم پیدا کن عین آوا شوال دست فکر ناف گو اما من نو دفتر yattım daftar ama kalemam من insan kitap ayek nabi tuğyet rivazet mektubat Mevlana Halid nabi kitap tuğyet rivazet mektubat Mevlana Halid Nakşibendiye edüdiye şerha nisaburi ala tefsirat teberi ilko godari bikre evine çıkarrat bizme
شرح نصابوري سر تفسير التبري تفسير التبري تفسير القرآني يجي شرح تجي شرح نصابوري جير بيجن او شرح نصابوري فازده جلد بو ولا من نوت كر امات من ديار بكر ملهادي بو صورة بو ديار بكر فاسا كتابتي بو امكن هر دو كتاب الباي پیدا بو هر دو كتاب يجي فازده جلد بو تمام كر ما هر دو باكت كرن اجازه و صبري بوطانيا و کارگره که پارتی بو صبری بوطانی گوله گوغرامه کمال بادلیه اوقات غرامه چه سوزی گاز کردی مگوله البامه اگوزمر بسینه ولی ما اوجی خصنا وان کتاب ازیرستان هیچی او کتابخانه سلوکته لورن رحمتی سامی عبدالرحمن فرانسو حریری سیدای فاضل و علي عبد الله آگرین انا که ماموسته یونیورسیته عبد الله آگرین ما توپلانتی کی کرد لسر تلویزیونه ما گفت محقق تلویزیونه کی چه کرد گفتن وکا که دکتر روز که گفت مکتبو و خستانه ما لازمن مگو ولی دولت کاملی جی نه مکتبو خستانه تا خود توپانی نه ایجبو پروپاگانده آلات چه کن فهم کر خوب دنیا بدن ناس کرن که امکان öldü ویجی شکر خدا را از تلویزیون تیویز مندارم جو کردستان سروک نمره و کک مسعود و تمام پیشمرگی قهرمان و شهیده از مندارم جواره يشا صالون كذا تقرنا نصاب كقدوار كرون ده مريض الروار صادق قربا كالك دولانيك من دوا فاقور استلام